Tribunal Constitucional kamachig ruwarjusqa llaqta runakuna expediente virtual nisqaman yaykuspa ñawinchanankupak pachak por ciento documentukunatam Tribunal Constitucionalman yaykumuqta digitalman churarusqaku. Chaypim hawawaq ventanilla virtual ukuntakama. Kayllamkaysi hispisqa política de transparencia, modernización y descentralización ukuntakama. Chaysi Tribunal Constitucional wasima puk ventanilla virtual nisqata riksirichinqa. Chaynallataq mesa de partes virtual kaqtapas. Kaymi uywacha rikuy sutiyuq. Chaynapi pukllaspa hinalla willakunankupaq estadupa julijinta chaninchasqankuta. Hinallataq Tribunal Constitucional digital llamkayta ñawparichisqankuta. Marianela Ledesma Tribunal Constitucional umalliq Tribunal Rima payanakuykunata lluqsirqachimusqa llaqta runakunapa yachananpaq. Facebook hinallataq YouTube ukuntakama. Chaynapi Tribunal llamkayta llaqta runaman asuykachinankupaq. Apachisqañakanqaku. Chaynapi anyasqa kacharisqa kanankupaq hayllas runa kaptinku. Chaynallataq kamaykachisqa llapanpaq remoto llamkayta Tribunal Constitucional oficinakunapi llamkaqkuna anyanakuqkuna qalay runakuna yanapakuyta chaskinankupaq. Kayraykum hispiykachisqaku rimapayanakunapaq plataforma nisqanchikta telefonuntakama hinallataq virtual ukuntakama. Gobierno abierto wakichiypim willakuyman yaykuyqa llapanchikpa derechunchikmi. Hinallataq pitaq riksichimuasun chuya político llamkaywan.